Phala a re ka ge naga e tsena semmuso mo lekhubung la bone go setse go le dikgetse di le dikete di le 11 tse di setseng di begilwe le dikete tse di fetang 9 tsa dikgetse mo sebakeng sa beke. Over the last 7 days, the new spike has moved into the whole of Gauteng, and it's also registering presence in all our 9 provinces. Go be go afa ditshwaetsego di simolotse go fetela bommotlana le go tlhatlhogela go bagolwane. Maokela a le mantsi mono Gauteng a iphitlhela ka palo e kwa godimo ya ditatolo le ditshwaetsego segolo setonna ka kwa Tshwane. Eleng Cape Town le KZN di bontsha tlhatlhogo ya dikgetse fa Northern Cape le Free State di santse di na le palo e kwa tlase ya dikgetse. Increased case numbers and positivity in especially in those provinces that are bordering onto Gauteng, so seeing increases in Limpopo, Northwest and Mpumalanga, starting to see some increases in the other provinces as well. Khabagare National Institute for Communicable Disease NICD ya amilwe ke tshwaetsego e tsenang go bomapimpana ga jaana malao a masianyana a tsweletse go siamisiwa. There is a possibility that there is just a difference with this variant and in this wave, with it being more transmissible, possibly that kids can be more susceptible. Khabagare lefapha la boitekanelo le re go sa le phakela go ka netefatsa fa dintsho tse di bakwang ke COVID-19 di ka tswa di tlhotswe ke mogare o wa Omicron. Dipatlisiso di sa tsweleditswe go fitlhelela tshenyo e ka tswang e bakilwe ke mogare o. Go sa le jalo Gauteng e tshepa fa province e na le malao a lekaneng ga mmogo le oxygen go thusa palo e tlhatlhogang ya bao ba amogelwang ko bookelong. E tla re mo bokhutlong bono ba beke naga ya bo e simolola go tsamaisa tshedimosetso ka ga moento wa Vuma le go rotloetsa mo Afrika Borwa go tsaya moento o gore naga e fitlhelele palo e ka nnang diperesente di le 70 ya bao ba entilweng.